Ceremonial distribution of sanctioning order under PMAYG for the year 2021 to 2022 Aparman Mai Padupon. Denarong Head Branch Inglong Po KSA mate Karbi Students Association Aroa Hinpen Denarong Hawarpen Check Kacho Jorabang Puatumaphan Ada Porpai Po Porpensi Check Chojor Cholong Ponji Aphan Sodak Pensioning Ripon. Ingding Health Mela Saikiding Balipathar Higher Secondary School along District Health Society Lapen Bokajan Civil Hospital Klembang Atumpen Patirpi Ponsi Health Mela Mati Free Medical Check-up Mati Akijoy Pense Kachilang Asay Dengpon. KSA Bokajan District Committee Kangdang Amay Kepamanpon Hanjang Langso KSA Bokajan District Committee Asay Hemalong Kangdang Amay Kangnipon. Abirta thanbang sonro singrong pi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pachiriklo kardom tane Pini Abirta non angton pen arjikta Ceremonial distribution of sanctioning order under PMAYG for the year 2021 to 2022 Aparman Mai Padupon. Pini Nipai Inkoira ICR ni number 17 Sochengthenta constituency angkang Mandu Bearong along Sochengthenta Village Development Committee mate VDC Atumpen ceremonial distribution of sanctioning order under PMAYG for the year 2021 to 2022 Aparman Mai Padupon. Pini Bangso Mayalong Trokner Kebra isi a self-help group atumaphan Peri Keroy a machine mate swing machine lapen tangka suri kep a check sitame EM sangpi kacherong pipi a hinpen ron pachetangpon. Anparta Trok Sirkebra Sirkep PMAYG beneficiaries atumaphan aki mike kim PG aphan tangchengpon. Bangso Mayalong Sangpi Kacherong Pipi Karbi Anglong Autonomous Council EM Kaningjepon Atengte Self-Help Group Doan na Tumaphanta Kachingthura Varsai Un Anke Klem Piponji Lapen Cherap Cheto Dun Bomji Puta Ningjepon. Immediate non-amat itu mengkomen itu kisah itu itu apa komen pen lagi pinanji rapin pen laso ahem amkha online pinene ki pinanji putak sini litum pini mat foundation stone le tak kurina ko ngola sila so itu sanction order laso sanction order kan ditum ron pernah ko Karbi Anglong Den Taghatmen, Mizoram Hanse Report, Biswanath Karbi Live. tangde Pini adun to Abirta non puthor angton pen langita Denarong Head Branch Inglong Po KSA mate Karbi Students Association Aroa Hinpen Denarong Hawarpen Check Kacho Jorabang Puatumaphan Ada Porpai Po Porpensi Check Chojor Cholong Ponji Aphan Sodak Pensioning Ripon. Denarong Head Branch Inglong Po Karbi Charlie Asong mate KSA Denarong Aroa Hinpen Patirpi Ponsi Denarong Hawarpen Check Abeha mate Thela Pen Check Chojor Cholong Abang Puatumaphan Ajo Baji Hinia Por mate Ingting Kup Apor Pen Check Chojor Cholong Ponlong Lelo Pusi Denarong Head Branch Inglong Po KSA Aroa Hinpen Perangke Ameyalong Pen Pachini Pon. Kedam tang jangmi po ni pai crazer cap arni ada por pai plia por malong denarong a hitia dung het something bearong krong plia towar pi ari penang ananing kan pen che kacho jorpon abang phuatuma phan pang thek thek thea motor truck pen patong kang phitlo ahiring tangrak pen ke patong te kang phir ajok bangke thomatum ke adimalong amat aprandam nang juilo lapen inut ahiring tangrak pen arenga hu sonanglo Halapu apran kedam joya bangpu biren ingti arta ningka ningkoira troksi lapen lunse rongpi phokebra phosose lapen sarthe timung arta ningkan plikep sose lapen halapu ahir ing tangrak pen arengke so bangpu dhonsing teron arta ningkan thongkebra hini sose atum
Kopai kilang no penajok, ahem apiso aso lapen hem isi atumaphan che otekang nang koklo. Lapen labang githomapran kedam joyabang fu atumaphan KAAC mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Lunsing Teron lapen Deputy Speaker MAC Ritesh Inghi atuma hinpen Kerap ke pipon vegjiaphan KSA Inglong pho aro denarong head branch atumpen chuning riponlo. KSA Inglong pho pen perangke atuman kang mangkok alam thigala pen lo non head jong che kuchior cholang atum katona tu non head jong itung kasi lang kumain itu paglang lo kadang te alang tumhan isi itu damji alam tigel atum lo alang tumhan kason thot akotona kepa pokeder ji aphan alang tumhan kichuyor cholang dame apor dui pen mane baji kithom li pen kedam de ji aphan alang tum padam de ji aphan ni tum hin pen isi Pachini pon kantung gala lo lang tumpan pason thor khotona ka popede je pan kelang tumpan baji popen lang tumpan kitang ban selang tumpan ke pachini pon lo lapen apor do pen kitam ke pason thor akhotona ke poke apang banta dolo pason akhotona ko accident ho nane patong kam fit pot ho nane agari gine long le song dolo lasi ke choyor khotona athe ke chongdat sai de Chongdat de polote rengre lasso ke chongdat pen ke chepareng ji polote che ke choyora tum hanta apol doi pen doi aroi bei pen ke dam de ji pen aphansi lang tum hanta than pachini panora lang tum lana por dam de pen la baji pho pen dam pe ko lang tum han ke pachini lang te la lo athe alang tum lana por pen ke dam ke athe highway along ke gari ke bang ke unana pen long bang ne athe akhilu pen da bang ji line track sai de lana por pen ke athe ris and ke komane phan sa ko son thora putona putoro pulote kelang dun bang da ji kine tun long de la son do kokok lo ka selang tum phan ke mesen ji pulote ke chuyor ke cholang tum phan ke pa mesen ji lan se ke pa me thuji potalang tum phan lana por pen por ke ong pen damdera anarlo ada baji popen alang tum baji popen le chujo cholang kosonte alang tum pan keme pa bi si chunin be lam tera ni tum jese tanda athe alang tum jong si ap lana por pen chujo cholang re ji polote alang tum tak dana rong a feel dan go feel long tami alang tum dagle anarlo adap song dagle bi le alang tum dapan le chujo cholang sandar Jok alang tumpan la dapan le chuyor cholang tame alang tumpai kari tum Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Pro Report Biswanath Karbi Live. Tangde Pini adun to Abirta non puthor ang ton pen langitha Ayushman Bharat pu amen pen Kli Ingding Health Mela Saikiding Balipathar Higher Secondary School along District Health Society lapen Bokajan Civil Hospital Klembang atum pen patirpi ponsi Health Mela mati free medical check-up mati akijoy pen se kachelang asay dengpon Bangsolong Aluhisar po aman pen Deputy Speaker Dr. Numal Momin MLA Jagat Singh Ingti EM Karbi Anglong Autonomous Council Sangpi Minika Hansepi Sangpi Kakrong Hansepi Sar Hunaram Singnar Sar Dilip Rongphar aphan Manpeng ke do ke the ke ding atum chetong dun Lapen pinsor lo kado kawe bang pharo pliso se keso atum se chelang long puta alangli tun pen nang pachini dun Prosanto Bhumis Komal Bhumis lapen Basanti Bhumis aso number isi Dilarjan alangli tum asopi keso ahir kang tangrak ajok GMCH mate Guwahati Medical College and Hospital along se kelang ponji aphanta tangka kenang jido ansita alangli pen lamchak pidun Lapen Dr. Nripen Inghi Eye Specialist Babu Singh Togbi Gynecologist Dr. SK Das ENT
Dr. P.P. Sharma, Dental, Dr. L. Laujam, Medicines, Dr. Mridul Sharma, SMO, Dr. D. Deori, Dr. N.C. Day, Gynecologist, MMU Timpen, Kesoke Un A, Do An Apan Langpon. এই প্ৰগ্ৰামটো হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বত যিটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত হেল্থ মেলা কৰি পেলাই ইয়াতে বহু ৰোগৰ যেনেকৈ টিবি ডায়েবেটিছ হাইপাৰ টেনশ্যন তাৰপিছত কেঞ্চাৰ এইবিলাকৰ স্ক্ৰিনিং কৰি কাউন্সেলিং কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক বেমাৰী আহিছে ধৰক মেলেৰিয়া বা কিবা তেনেকুৱা সন্দেহযুক্ত জ্বৰ আঙুঠি আহিছে আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণেও স্ক্ৰিনিং কৰা হৈছে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো বেমাৰ তাত আহিলে আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আই স্পেচিয়েলিষ্ট চকুৰ ক্ষেত্ৰে গ'লে ইয়াতে গোটেইখিনি চেকআপ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলৰ চিকিৎসা আমাৰ যিটো মেডিকেল কলেজত নিকলে কৰোৱা হ'ব বা বেলেগ হায়াৰ চেণ্টাৰত নিকলে কৰা হ'ব আৰু মেইনলি যিখিনি সৰু সুৰা বেমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই দিছে আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াত নহয় সেইটো মেডিকেল কলেজত নি পেলাই চিকিৎসা কৰি পেলাই আমি তেখেতসকলক ৰোগমুক্ত কৰিবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষকৈ এইটো আয়ুষ্মান ভাৰত খুব ভাল এটা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লৈছে আৰু তাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আজি সকলো স্পেচিয়েলিষ্ট মেডিচিনৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আছে আপোনাৰ আই স্পেচিয়েলিষ্ট আছে গাইনী স্পেচিয়েলিষ্ট আছে সকলো আহিছে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ শৰীৰগান যিটো ধানদাং লাংচু 100 বেডেড হস্পিটেলটো নোহোৱালৈকে এই স্পেচিয়েলিষ্টৰ ডক্টৰৰ অভাৱ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্থ মেলা কৰিলে পাব্লিকে লাভ হ'ব আৰু অহা বছৰৰ পৰা যিটো আমাৰ শৰীৰজনক 100 বেডেড হস্পিটেল হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট গাইনকলজি অৰ্থপেডিক চবৰে ডক্টৰ থাকিব গতিকে 2020 অনৱাৰ্ডছ পিপল অফ Hokkaido LIC চাফাৰ আনিব Karbi Anglong Japra Langsopen, Augustine Rongpha Report, Biswanath Karbi Live. Tangde Pini adun to Abirta non puthor ang ton pen langitha. KSA Bokajan District Committee Kangdang Amai ke Pamanpon. Hanjang Langso KSA Bokajan District Committee Asai Hemalong Kangdang Amai Kangnipon. Jangmi po nipai inkoy raisi porpai kreisi a porpen Lamding Road KSA Bokajan District Committee atum Chipatir Piponsi Hanjang Langso KSA Asai Hemalong Kangdang Amai Kapamanpon Labangso Amai Long KSA Bokajan District Committee Amai Phu Raju Ingleng Pencharipon Lapen KSA BDC Dunchunbang Sarlong Rong Pipen Meke Phalam The Clardak Penjaipon Bangso Amai Long Kachatongdun KSA Tiri PMI Phu Akimi Thompson Rong Pi KSA Tiri P Chunbang Sumit Timung Penchenglok Sermahin Terang P Miss Assam First Runner-Up 2020-21 Lapen KSA Bokajan District Aro Amai Phu Chunbang Laan Parta KSA Along Klemrapet Abang Phu Abang Piatumta Chetongdun Lapen Pini KSA Kangdang Amai ke Paman Ponalong BDC Aro Aki Misitame Sengpon Thu Lake BDC Amai Phu Raju Ingleng Chunbang Desoiteron Dunmai Phu Lumarson Ingleng Sarmentiso Dunchunbang Sarlong Rongpi John Lekthe Dhinram Bang Harsing Teron Sai Hemchunbang Thomas Bay Propaganda Secretary Gobind Organizing Secretary Borlongbi Tiso Cultural Secretary Budheshwar Rongphar Education Secretary Jip Singh Taro Sports Secretary Busan Ingti Lapen Kadukkave Pen Inkoira Pli Atumaphan Arpu Kimi Senai Ponlo KSA Tiri PMI Phukimi Thompson Rongpi Pen Kaningje Pon Non BJP ke Chari Pon Karbi Anglong Autonomous Council atum me along election porlote hempreg alam si ningjeji sita aphilote hempreg alam ke pangnung kokti tipusi ningje pon Itu atumi pen dipu district committee pen si karcho program la pen extended bang pangcheng pon lo pini ke second day lo pen mo koi ra trogarni an la sona program den ponji lage tarik koi ra ke thom bang ke hamren district lo tarik koi ra pho bang ke bokolia district lo la pen tarik koi ra trok bang ke kajronga district lo la an lote nitung la so program bang ke kapang ton pon lo la bang la ten kam timi ke jora nang ni pen cheng si ten kam ke si bang seteng ponji Laso kahomri judet pen api pulote la bangke nitum ke non bangke la district wise
along ki do branch mokhan ke la ke reshuffle pon po la bang ke jakong kimi par japon thu po la pen lo te nitum hadak non ke lo charlia song atum ta penangan ke tiko ga son sedolo ka che song amo ke penangan ka chin ne son sedolo pasi la kaddo ko be juthai afike nitum ke leadership training sibak thik ponji pasi nitum pini la pini nang tuma theng ko ke jong donji bangke non Karbi autonomous council pen la to abatai tin a meeting along puno na hok meeting along ta ba election wangi dok dok por hogele tum empre alam se nije moi phis ta empre alam ke la tum ke panung si kapre ga activities nang claim lo non bangke ju dam tang tribal conference along puno la to ma bangke hala barmana ake hai bangane je bangke Karbi atum ha hinia status lage enjoy longle isi bange latunge chengtha nei posi latunge pul lasi lason dual maintain bange chok chidei lasi Karbi autonomous council atum jong se hemprek nai hemprek pivei polote alang tungke non ke hemprek pi nai ki pilongi atum lo ki pi nai atum lo lasi hemprek bang pi serana posi nitum Karbi autonomous council tum ha nitum jong tum Karbi Anglong Japralang Supen Augustine Rongphar report Biswanath Karbi Live. Tangde Pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.